abarukura office za Vision Group aha kitebe cyambarara batebekanise kitabo cyo kwinamira Papa Francis urugero magaragenseji rizoba abembezi batari bamwe na bamwe hamwe n'abanyambara bahika office zo kushasha n'abakristo mu Hangariyona kandi cyakurwa amataji gonaga Vision Group kwetorori Hangariyona. Bashabamwena shabire Pope Francis nauko muntu wencheze nkaturuka tuferirwe mu bembezi witi Pope Francis abire umwebembezi w'ibyo kutangaza, umwebembezi wo mucurezi, umwebembezi wo kweteka hansi, kwegara hansi. Ntushaba nawe naza kwa inebi yashobose agomba jango mu tabara kamago mene ntushaba mukama maramuzekisa amusasire byamushoboreho atemu miguru kandi manyango uriyare Pope nabatemu miguru. Chairman wa Parish Council ahabwa Nyamtanga Parish imembare baki hamwe na Muzice Francis oryaka chiko ka Parish Council ahabwa Butare Parish hine bamugambaho atwegise ikintu cyo kugira ngo twebundike to be humble okwebundika ukaba umwebembezi w'abantu atari kwetungura kwiyashira mu Vatikani akaito zaba papa zibajwara akijura yazwara izo zaburijo ngenda yagenziremo ningo kukubasa kweto kufakwe tukuru kwa burijo nicyo kurebera ahasande ahizo bari ya Pasika akarebuka umbazirika yisha yareba abantu yahereze nsiyo no mugisha n'ababiri bari mu St Peter's Square yashankara kutsibura kandi ko yatsibura yagenda kandi taragarukira mbahumuriza mbagira ngo ni maboro hinaba kubamanya nitwa boro nibatumanya umwana wawe utari kusoma tone senzo kutwara mu biwaru Papa Francis nakumanya ngo ni mweto muhishiriye wabanako nati nintekateka ngo ayaza naza kutonganirira banako. Francis Muzice no mumba base kuvugana Papa Mirondena kandi yayureke byaragumena muziceraho emirundi yone yimubugine ampire chance yo kumukwato mungara kandi cyumukwato mungaro bakweda chika muyugamba nawe umugambire cyo rukwenda icyo rukushaba n'icyo rukuteka teka emirundi yone yimugambire Ntirabanyita Francis ni ndugo mu Uganda ambuza ati ensi y'abajuru zejo eriyo nkarebe ngeri yacu burizemo nira kariyo kuyabe nagamba na tone narangwa abe nakunda abajuruzi ba Uganda munonga nabahikitinisa abantu mwena nambasa kuija mukandiko kushasha kwanyu ahabo kufa kwa Papa ashitebe cha Vision Group cyambarara kandi birahandiko mu kitabe cya condolence book nibije kutwarwa mu office y'umujiciro rwa Papa mu Uganda eri kushango mu Kampala gashakwa na Good Fatima.